Menta kasngi arpunyo terik risau arajar posau la sedang ya kasngi buram parish de joka parish Rangblang lingba gamas bukui hakabala penpenta dai Reverend Father Edmond Lakra I parish priest ringkat kajinga senan lang jonki Father Assistant Reverend Father Jeffrey Kakongo Reverend Father Devasia ki sister ki katkis ki rangba balang bat baro ki pait ringwet jongka parish Rangblang hakanok pai sngi ladon ke jinglek burom ye kirang ba balang bat ke cultural program kublai shibun. Yaki Bandung Cingken, Adiu Long Kabadung, Yaki Sambil Bandang, Angken Tepadang Mami Ulai Alutam. Sabanya Banyankan, Banyanlah, Banyanya Rinti Bagelah. Banyanya Yang Makroy Agam Resim Jongah, Lama mitin mami, manganong kanuksa. Apa panong paten. Bangan leksyon hidup perang, baru siang saya terjadi. Banyak mari kejumatan perang, banyak terwari kejumatan.
gratitude kalong kapagkongsan ketika kaktin siar karupa tega yen hune kan ay kunay yati maro kumbang lapan pa suat kamas luwes sebelum tu para kecerdasan nakikatakan jikre Rangblang akin ikaparis juni nago ikanarit ngalaon minister but irangba ilongkmi isamla baro kublisipon kinong tribalang kublisipon kinon hikay kublisipon ki katikis lama pi kaparis kamaban lay AA sisya